FARDC yamaze kugera hafi neza n'umujyi wa Goma ndi kureba aho inyubako z'abayobozi ba AFC ubu tayari no bari kugenda barasa. Urugamba rukomeye rwakaze rwinjiye Goma, biravuga ko M23 yinjiye mu bihe bibi. Ikoranabuhanga yakoreshaga ribuza indege za drone kwinjira Goma ryamaze guteshwa agaciro. Bigenze gute? Ni nyuma yuko Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikinye deals nyinshi n'abahanga muri tekinoloji ndetse n'ibijyanye na aerospace cyangwa ibijyanye n'ikirere n'ibikigurukamo. Biravuga ko FARDC yamaze kwakira ikoranabuhanga rikomeye rinetraliza cyangwa ritesha agaciro iryo M23 yakoreshaga ibuza za drone zayo kuba zakinjira mu kirere kigenzurwa na M23. Birahindutse muri iki gitondo cya kare FARDC izindutse irasa mu kirere kigenzurwa na M23 Goma. Target hari no kurasa ku nyubako zibamo abayobozi ba M23 ndetse n'abikwa ibikoresho. Aya ni amakuru yemejwe na Manzi Wiri, uyu ni vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse binyuze ku rubuga rwa X muri iki gitondo. Urubuga rwa M23 RDC Congo bamaze kwandika amakuru agaragaza ko ibitero biri kuba. Bagize bati urgent encore un attaque par drone actuellement perpétrée contre la ville de Goma par régime de terroristes de Kinshasa. Ngenekereje mu Kinyarwanda baragize bati igitero cy'indege zitagira abapilote kirimo kuba mu mujyi wa Goma. Goma n'ubutegetsi bw'iterabwoba Kinshasa barahibasiye. Kure cyane y'imirwano, iki ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi n'ubushotoranyi budashobora kwihanganirwa kwibasira agace k'imijyi gatuwe cyane kandi bigashyira mu kaga abaturage ibihumbi b'inzirakarengane nkana. Bizongeye kandi ibitero by'indege zitagira abapilote n'ibisasu bikomeye by'imbunda biracyakomeje ku rugamba rwose. AFC irakomeza kwirwanaho no kurengera abaturage. Ibiro birahura neza n'ibimaze n'ubundi gutangazwa na Manzi Wiri Goma, bigaragaza ko ibiri kuba ari ukuri bitandukanye n'abavuga ko ari ibihuha. Manzi Wiri vice guverineri we agize ati drones just bombarded Goma and yet the blood sucker in Kinshasa is shielded from accountability. This level of weakness on the part of Kinshasa can't continue to have such immunity. The level of fear from international community where Kisekedi can continue to proud the population while the other side is told to observe a ceasefire. Ngenekereje mu Kinyarwanda bagize ati indege zitagira abapilote zateye Goma, nyamara umuntu unywa amaraso muri Kinshasa arinzwe kugira icyo akora. Uru rwego rw'uburangare ku ruhande rwa Kinshasa ntishobora gukomeza kugira ubudangarwa nk'ubwo. Uru rwego rw'uburyarya ruraturuka mu muryango mpuzamahanga, aho Kisekedi ashobora gukomeza gukomeretsa abaturage mu gihe urundi ruhande rubwirwa guhagarika imirwano. Bamwe bati ibyo uvuga ntabwo ari byo. Birakomeza kugaragara ko Kisekedi yamaze gutegura urugamba, nimuhunge muvemo, niko bamwe batangiye kugenda bandika muri komenti. Ariko bamwe bakagaragaza ko ibintu bigiye gukomera nkuko biri kugenda bigaragara. Mbere ko turi bubabwira akantu ku kandi kuko tumaze kwakira amakuru y'iyi operasiyo uburyo yakozwe akantu ku kandi ndetse n'icyo ibi bigiye kugenda bigaragaza, reka tubanze tubaze ko informa wacu Safari turi kumwe ku murongo wa telefoni uko ibi bimaze kwakirwa. Safari, waramutse neza? Baramutse. Amashusho umpaye aragaragaza Goma ibintu bimaze guhinduka, inyubako ziri gushya, aho rero umbwiye uti la ville de Goma cible par drone la libération invarie des grands humains et matériels. Nous gélons la situation était pour le moment nous ne savons pas encore si l'attaque en fait 10 victimes dit un responsable qui a causé Kinshasa de viol cessez-le-feu. Bigaragaza ko Kinshasa yarenze kuri cessez-le-feu. Ese ubundi ikoranabuhanga M23 akoreshaga mu gihe cya cessez-le-feu ntirikora, cyangwa FARDC yaba yamaze kubona uburyo bwo kuba yanetraliza ikoranabuhanga M23 yakoreshaga? Bigenze gute? Ariko
ndumva narigeze nabivuga kuva na kera na kare ikoranabuhanga ryaje muri ibi bice, ariko noneho ubu ngubu bamaze kurisetinga mu bice byose, akaba niyo mpamvu ubona uno mujyi wa Goma wamaze kujya akenshi na kenshi abantu ntabwo bajya bagacira ibintu babikorwa. Bakimara kubaka base militaire wa Rikare narabivuze, igereranyije n'ikoranabuhanga, ababonye uburyo ki bakomeje kugenza abayobozi, nakubwira uburyo zino ngendo nyuma y'iyicwa rya Goma, zino ngendo za guverineri wagendaga asurama igiturage, drone zikamugenda bazishaka kuba zamuhirika. Icyabihuguye rero ni ikoranabuhanga bari bamaze iminsi basetinga muri ano maparike. Ni bande bari setting iryo koranabuhanga rya settingwaga nande Safari? Kote ya FARDC n'ubundi niyo bari barimo basetingamo ikoranabuhanga, bubatse n'iminara muri ano maparike ya Virunga. Murabizi uko twavuga ko harimo imirwano, ariko n'ubundi bari barimo bubakamo iminara. Setting rero z'iri koranabuhanga noneho bazigejeje hano kuva Warikare ugera Goma ni igice gito. Ntabwo ushaka kumbwira ngo ushobora kurasa za Masisi, ukarasa za Rubaya, ukambwira hafi na za Sake ukoresheje drone, ukambwira ngo umujyi wa Goma ntabwo biri bworohe. Rero biragaragara yuko n'ubundi nagiye mbabwira ko bari baramaze kwinjizamo intasi zikomeye, kandi noneho no mu gisirikare nyirizina cya M23 biragaragara yuko hari harimo n'ubundi abakorera leta kandi bakora muri guverinoma kubona itaka guverinoma y'ihuriro rya AFC, kuko urumva ni abakoraga mu biro ku rwego rwa ba Sultani General Makenga, abakora muri protocole n'ubundi bakoraga sekedi. Bigaragaza ko n'ubundi ibyakorwaga byose ku ihuriro rya AFC byose byararaga bigeze n'ubundi Kinshasa. No ku munsi w'ejo habaye n'igitendo gikomeye cyane aho Byamungu Unagoba yahuye asa nkaho yahuye yaragiye guhura n'uva gusenya, uretse ko nyine umusirikare aho ari umusirikare, aho yaragiye kuraswa, ariko birangira akoresheje ubwenge bwiwe butandukanye na delegation cyangwa n'uburyo protokole zagombaga kumukura muri Sud Kivu. Ni ikigaragara ko n'ubundi urugamba rukomeye, kuko ubu nakubwira ko rwatumye bose baza. Ari uzi ko Byamungu yari ari muri Sud Kivu, ari waruhagarariye operasiyo za gisirikare muri Sud Kivu, ariko magingo yazamutse ari Goma. Ni igikuba cyacitse nyine, ntikigaragara yuko gahunda zose n'ibikorwa byose byo kuba abagaba ibitero bikomeye cyane muri ibi bice bamaze kubivumbura, kandi ubugambanyi bwagiye bugaragara, bwamaze kugaragara, nabo bamaze kubimenya. Ubwo nabo sinzi uburyo bari bubigenzemo bitewe n'uburyo ki nabo bagiye bahangana bikomeye ku rwego rwo hejuru. Bwana munyamakuru, Bwana Safari, hari ikintu ushobora kwibaza. Yego, M23 iraza kubigenza gute mu gihe ibi bizakomeza kwatakwa mu buryo bwose, ko navuga ko n'ikoranabuhanga ryabo bigaragara ko ryamaze gutakaza imbaraga? amagingo ye n'ubundi cyagiye kibaho, akaba ari nayo mpamvu hari ibintu bitari byatangazwa wenda kuri kote yabo, kuko biragaragara yuko n'ubundi basa nk'abugarijwe. Ariko icyiza ni uko hamaze kuvumburwa bamwe bakoraga mu by'ikoranabuhanga n'iki byose bakoreraga Tshisekedi, bamaze kuvumburwa. Ntabwo bari batangaza amazina, ariko ubwo nyine wenda nanjye n'izambani mba nagiye ncukumbura cyangwa numva zitari zajya ku karubanda. Bigaragara yuko bahari n'ubundi bari bakoraga muri ibi bya tekinoloji, bamwe b'abahakazi n'iki bamaze gufatwa. Ubwo urumva rero icyo igiye gukora ni operasiyo karundura yo gukomeza kureba, kuko biravugwa yuko nka 30% bakorana n'ihuriro rya AFM 23, hafi nyine bose bakorera
bakorera Noza Kisekedi. Urumva rero ikintu bakubwiye ni ubutegetsi bwa Kisekedi burimo imbaraga, bufite imbaraga kandi buriya kugira ngo igisirikare gitsinde akenshi na kenshi gitsindira ku rwego rw'ubutasi, kuko udafite ubutasi bwiza ntabwo ushobora gutsinda. Nagiye mbivuga ndetse byagiye binagaragara buriya iki cyabiteye benshi bashidikanya ko umuvugizi w'ingoma yishwe wenda kubera ubugambanyi bwinshi. Ntabwo byagiye kure, amakuru ya Zandani bivuga ko ari umugore n'ubundi. Urumva kuba baramuteze umugore, urabona iminsi bamaranye n'iki akabasha kugira n'abo rero bandi ni abasirikare bagiye babatiga kandi basa nk'aho bakomakomeye bari mu nzego. kandi urumva batayo zose za AFM 23 zirimo mu batazi, nimba muri batayo harimo 10 bakorera Kisekedi, ni nayo mpamvu ubona hato na hato ibintu bigenda bigera ku munota wa nyuma ukabona birazambye. Urumva rero ntabwo biri buze koroha ihuriro rya AFC kereka nihagira ibyo bahindura, ubwo nihaza kubaho gusubira inyuma kwa withdraw bakongera bagafonda bundi bushyashye, kuko ntabwo biri buze kukoroha. Ariko ubwo urumva ko nabo bitewe n'uburyo wenda bamaze kuvumbura aho igihishwe kiri, kuko nabo bajya bagerageza ku rwego rw'ubutasi. Urumva nyine hari icyo wenda byaza kubafasha. Tubihanze amaso nkatwe abantu turi muri ibi bice nyine byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. N'ubundi byaba arimo ari amafaranga menshi rwose, akenshi na kenshi ni ubwo buryo bakoresha nyine. Ubutasi bugendana n'ifaranga, nta kindi ihuriro rya FARDC rirusha AFC M23 ni amafaranga bari gukoresha. Ni nayo mpamvu ubona yuko aho abayobozi bari bose bari kubagenza. Yego, navuga rero yuko n'ubundi nubwo ibi byose biri kuba, ariko biragaragara ko bitari buze no korohera ihuriro rya AFC M23 bitewe n'uburyo ki kuri Twitter ihuriro rya FARDC rifite umubare w'abasirikare benshi. Wenda tugendeye ku bice biri kugenda bigaragaramo imirwano, aho wenda duramutse dusimbutseho mu Minembwe tukagarukaho muri Nord Kivu, naho imirwano iraramutse hano za Kazinga naho bita Kibati, naho ubona yuko kurezista amakaritsiye byabagoye nyine bagiye bafata bitewe n'ubuce bw'abasirikare. Iyo mvuga ubuce bw'abasirikare abantu benshi baravuga ngo ubuce bw'abasirikare gute? Buriya ntabwo ushobora gufata defense irifite umubare muke w'abasirikare ngo igabweho ibitero na batayo na bataliyani zigera muri 3 cyangwa 2 ngo mbure ngo urabasha kurezista. Ni nayo mpamvu akenshi na kenshi wumva ngo AFC yafashe ngagace nyuma y'isaha ngo yakavuyemo, nyine bahita boswaho umuriro n'igitero cy'abasirikare cy'umubare mwinshi, bitewe n'umubare muke w'abasirikare bo bagahita banivanamo kugira ngo batasiga ubuzima, nyine bitewe n'uko ari ubuke bw'abasirikare bifitiye. Ni defe yagiye igaragara nyine y'uko ihuriro rya AFC rifite umubare muke w'abasirikare mu bice byose bagiye bafata. Rero imirwano naho saha iyi ngiyi irakaze kandi irakomeye muri ibi bice byose. Urabona yuko bitoroshye bitewe n'uko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ryavansa urugamba. Ahangaha rero naho birasa nkaho ubona yuko bigoye bitewe n'uko ihuriro rya FARDC ryafashe imyanzuro ikomeye byo kugaba ibitero mu bice byose kandi bikabigabira icyarimwe. Yego, reka dukomeze tujya ku zindi acts. Ahandi ho bihagaze gutse kugeza ubu ngubu bwana Safari? Ahandi wenda ikindi twavuga ni force nini iri muri parike ya Kahuzi-Biega, isa nkaho ijengereje cyane ihangayikishije ihuriro rya AFC M23. Bigaragara ko isaha ku isaha ryaza gukora akazi muri ibi bice bya Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege, kuko
ofutageti impamvu mva ngo hano muri ibi bice za Minembwe, za Hehe, za Mwenga imirwano ikaze, ofutageti bafite barashaka kwigarurira ibibuga by'indege. Ni nayo mpamvu operasiyo ziri gukorwa basa nkaho bavuye za Masisi ho gato, ntabwo bari gushyiramo imbaraga, bari gutegura operasiyo karundura za Goma. Ofutageti ihuriro rya FARDC bafite niryo gukuramo ibibuga by'indege, ni nawo mugambi bafite, ni nayo gahunda bafite kugira ngo bajye babona uko bakora deployment mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuko gahunda zabo zose n'ikoranabuhanga. Urumva rero nangaha ikavumu ibintu ntago byoroshye, ndetse n'Imwenga hose nuko nguko. Ihuriro rya FC rirashaka gufungura pfuwe kugira ngo rigire ubugenzuzi bw'uno muhanda uzajya ubahuza n'ubundi na Minembwe, kugira ngo defense zabo zise nkaho zijya zihura zijya zikonekitana, ariko naho bikomeje kugenda bigorana bitewe n'uko urugamba rwamaze kuvumburwa, ndetse ikoranabuhanga rya FARDC rirabajengereje ku rwego rwo hejuru. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva rero aho nimba batangiye gutekereza kugaba batera mu mijyi, mu hantu hasa nk'ahari abantu, urumva ko atari ibintu byoroshye, kuko hari n'amasantere arimo abaturage benshi, niyo bari kugaba ibitero bigaragaza imbaraga zikomeye, ndetse no kuba bakoresha buryo ki gahunda zabo zagerwaho, bitewe n'uko bashaka gufata n'amasenta ibibuga by'indege kugira ngo bikorere akazi kabo nta kintu na kimwe kibahungabanya. Ni nayo mpamvu umujyi wa Goma umutekano ari muke ugeremewe, bitewe n'uko naho harimo gukorwamo operasiyo nazo zisa nkaho bishaka Alo? Muratwihanganira ku murongo wa telefoni tugize akabazo ka tekinike. Safari uratwumva? Ndi kubumva neza. Yego, ndashaka kukubaza kugeza ubu. Yego. Kuba M23 uri kugabwaho ibitero kuri aksi zose, ni nk'igiki yaba yamaze guhindura mu rwego rwo kugira ngo yibashe kwirwanaho? Magingo n'ubundi guhindura, barakora deployment, ariko bitewe no kutabasha kuresista ibitero mu bice bigiye bitandukanye no gukontorora ibice bigiye bitandukanye, kuko buriya ari impamvu buriya bakomeje kunanirwa kuresista. Nakubwiye ko impamvu ya mbere ari ubuke, strategy zindi bakoresha ntabwo zakunda, kandi bitewe n'uko abasirikare ni benshi b'ihuriro rya FARDC. Ikindi barabarusha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ikindi rero nta ibice ihuriro rya AFC bafite ntabwo babasha kubimanaginga nyine, kuko urumva buri gace kose bagomba gushyiramo defense kandi zikomeye, kandi kumbwira ngo urabasha gufara kugenda buri centre yose ushyiramo defense ikomeye n'umubare w'abasirikare bahari biragoye, bitewe n'uburyo cy'igisirikare cya Kongo gifite abasirikare benshi noneho kubitiraho abafatanyabikorwa bayo. Urumva rero nicyo kintu kiri kugora ihuriro rya AFC, kandi ni nacyo kintu kiri kubazengereza. Nta gukize mu ngo ni ikigoye cyane kinaruhije, nta nubwo babasha kuresista ibi byose, nta nubwo bishobora no kubakondera. Yego, reka tuje ku zindi axe. Kugeza ubu mu bice bitandukanye bya Uvira biri kuvugwa ko naho M23 nayo yari iri gushaka uburyo ki yahinjira. FARDC ihagaze gute mu mujyi wa Uvira kugeza ubu? Ihagaze bw'ubu, niyo mpamvu byayigoye. Hagiye habonekamo imirambo y'abantu batazwi ndetse n'iy'abazi, bivugwa ko ari bamwe mu bumwe ihuriro ryacu babaze kugerayo, ariko nabo bakica bamwe, nabo hakaba harimo abo bakoramo nabo. Urumva ni bomba zikomeye cyane, kandi ariko ubona yuko ingabo za Angola zimaze kubashyira ku murongo ku rwego rwo hejuru, kuko ugereranije iminsi ishize uburyo M23 umuvuduko uzi ko yarwanye ikagera za Kiriba,
ariko nyuma yaho baza kuyisubiza inyuma isubira mu birindiro byaho ruguru ya za Sange n'ubundi muri biriya bice ubu iri gukorera ifite amatware. Urabona yuko n'ubundi iri huriro rya FARDC ryamaze kugira ubwirinzi bukomeye, ariko icyo ndi kumva cyo ni uko ihuriro rya AFC riri gukora imyitozo no kurashisha imbunda ziremereye. Bivuga yuko bakiriye imbunda ziremereye ziturutse hehe? ntabwo urumva rero n'izo bavuze barimo no kuzitoreza mu bice bigiye bitandukanye, hariya munuza mu maparike runaka nyine. Ariko iyi mbunda, zino mbunda baguze za BM 21, izi ni imbunda zikomeye cyane zivuga yuko hari icyo zizahindura ku mirongo y'imbere y'urugamba. Abakomando baherutse kupasinga n'abari kuzitoza ubwo wenda hari icyo bagiye guhindura kugira ngo barebe uburyo nyine babasha kurezisita ibitero bitaboroheye. Ibitero ntabwo biboroheye habe na gatoya, ntabwo biboroheye. Umuntu ashaka kuvuga gutya bakagira ngo wenda ni ibintu byaho byo gufana, ariko nta fanatizm irimo, ntaki. Ibyo bakoze ibintu umuntu aba agomba kubivuga, ibyabereye ku mirongo y'imbere umuntu agomba kubivuga, rizati zose umuntu agomba kuzivuga. Ariko icyo nakubwira cyo ubu ihuriro rya FARDC arikomeje kotsa igitutu ihuriro rya AFC mu ngiro zose mu buryo bwose bushoboka. Yego, reka tugenda tugana ku musozo. Bwana Safari, niba wenda hari izindi ngingo utatubwiye utubwireho mu masegonda make dusoza. Ikindi ni uko n'ubundi wenda kugira ngo abantu menye yuko n'ubundi intambara zidashobora guhagarara hano mu Minembwe. Buriya kereka baramutse bakuyemo tuno duce two kwa Murima bakirukanamo ihuriro rya FARDC, wenda bagakuramo na Bibogobogo, bakaba banakuramo Baraka, nibwo iri huriro rya AFC na MRDP twirwaneho bashobora kuba wenda bagira ubwirinzi cyangwa umutekano muri ibi bice bya Minembwe. Ahandi rero hakomeje kuba imirwano ikomeye kandi itari kuvugwa cyane. N'ubundi ni mu ntara ya Katanga, aho Kabila avuka, wahoze ari perezida w'iki gihugu n'ubundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe ukomeye cyane uri kurwanya ubutegetsi umaze kugenda ukora uburwanyi bukomeye cyane, aho batangiye nabo kugenda bigarurira ibice. Ibi ngibi bimaze iminsi ine biri kuba. Ubona yuko uno mutwe wakomeje kugenda wavansa werekeza mu mujyi wa Lubumbashi. Harabaho ibirometero 200 byonyine kugira ngo ugere mu mujyi wa Lubumbashi. Watangira kugenda ufata ibice, hari ibice bagiye bafata, hari igice cya Bukeya, hari igice cya Mikanga. Urabona yuko ufite imbaraga ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko hose hageranijwe. Bamwe bakese n'umutwe wa Kabila bafonze ngo uzafashe ihuriro rya AFC. Birakibazwaho, natwe tugitohoza amakuru mu buryo bwose kugira ngo turebere hamwe yuko bimeze. Ibi byose rero nubwo biri kuba n'ahangaha mu ntara ya Ituri, ADF ikomeje gukora amateka ndetse no kwica abaturage batari bake. Ariko nubwo hari ADF, hari undi umutwe ukomeye noneho nawo uteye ubwoba bita Mouvement Populaire du Congo, nawo umeze nabi, ufite ibirindiro aho bita Itomato. Hano ni mu birometero 10 gusa ujya mu mujyi wa Byakato. Ni umujyi uzwi ukungahaye ku bucuruzi muri Ituri. Ubona yuko ibintu byagiye biba riri cyane ku rwego rwo hejuru. Wenda ikindi kigaragara, ihuriro rya FARDC ni amakuru bakiriye yuko impamvu hari gahunda yo kuza kugaba ibitero cyane muri uno mujyi wa Goma. Ako ihuriro rya FARDC ryakiriye amakuru yuko ubwo bashinzwe ubutasi babashe kuyavumbura
yuko AFC n'ubundi yaretse gahunda yo gufata umujyi wa Kisangani ndetse n'umujyi wa Uvira, akaba ariyo mpamvu hari ibitero kuri no mujyi wa Goma kugira ngo base n'abagaruka inyuma bise nkaho baburijemo nyine iryo fatwa ry'iyo mijyi uko ari ibiri. Bwana munyamakuru, nuko situwasiyo ihagaze saa yindi. Yego Safari, reka dusoreze aha, tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire.